Rosi sekak di mak ibek tu semangkin nikah. Yang larip Rosi atang teng rip. Rosi Siap Pak Kalebun Beluk Ares, Bapak Muhammad bintang Saleh. panggung Tuaras. Cok. Ngereng saksiaki kalaben sampurna kadito menanggator atur satros ebon si ampun yaturaki sarangan Rosi jah ngacenter munyena mercon kana ter bagus jah bagus jah sip busana muntang teng jara Rosi mun tak tahu mun Arif tahu areng abid beudeurin to ge Arif oh karena sal-sal muda cek kabeter mun sederi larangan sandit Rosi madeng tempat sampurna madeng retan Rosi bagus sandit terang-terangan roa ibu ngajalor karaju kula napet tok tak napet toliko na terasa selamat ya iyo Pak Kalebun Saleh Beluk Ares juga Pak Kalebun Tambah Agung Timur Bapak Matcahes bila longa polonga pekerana cukup Werti belum kene atromu mandel sandit terang-terangan akar aja ibu ngabulan apa temu tak kelemah apa toleko udah mau kita rasa selamat temu kenapanya dengan temu ya dengan temu ya sandit terang-terang ruwa ipung calon kerja nang diberadip tengok
nongkuan belu ares ruak ipong mak calon karya sandit sandit terang-terang wakak mahmud kono maringi besena pona ditaring kare aja dan cicak nyarelai bila lawak mulo ngajak seneng make seneng sandit terang-terang gendinga sandit terang-terang wak bada pak kalebun tambah agung temur semulya pak kalebun mat sahe ngapa boleh pak kalebun belu ares tuh semulya pak kalebun sale Sakalangkong, Sakalangkong.